National Vice President ke National People's Party ulah takran kelaya ke Bharatiya Janata Party hadian ke jing penmi perthaya ke mat jing dawa kum ke inline permit bat kum juru hakawaya day ber keketian khasi ban penrung hapok ke kernet bapra jong kariti sensyar kari India. Habaya kran bat kilat pathai kubur ubak Preston dan song ulang banakal yang jong sarkar halor ke ILP bat keketian khasi kila dap ban pa syak sarkar kwi la saus na menta Hendrai nakal yang jong ke BJP kebuk sekendong ye kita kimat jing dawa bat menta balajan ke election kila ye kran badon kam ban ye kran sani bha nama day tang hapok ke jelam jong Konrad ke jelam jong Bak Preston bang ila sim ye ki isu ki bang judon mano ki political party banul ban sim lar pi ong chapang ka tem motor lar pi ong chapang ka boundary issue lar pi ong ye ki we issue ki baya hap ki baya day wat ka ILP tapi day bat ka tuka ka ketin khasi ketin karu ka bangun nakalian jong ka NPP led government day mangi basim ye initiative day mangiru ubara wat hapo assembly ban ya kren ye kini ke prokon tengai idon nakalian juga BJP kade ka kam ka ba kibu haga mention haga manifesto joki kaba iban penbit hanaba ngin sim dengan subject ILP haba mentala south nem duna nila pha che Delhi hapo jusya joka jongkam BJP hangin ali kenduk duna syu jikan neu prasin UCM mangar gat kikolik nilai ban kenduk ban penkemau ya KLP nemutu ban penkemau ru ya ka amendment joko to MRSSC ka an joka stem haga ba yakini pro artadi ki subuh hapo kendong ya kadiman bad ya kejing kerpat nak kalian jong kat sorkar state government jongi agaba menta pada election ki kwa ban penbit bangin ye keren sani bha syapang KLP hanang ini keren baru syapang kini ki artli kikten kawi kikten khasi kawi kikten garu ban penrung ha katuka itchidel denga ngai bakane borok detang kejing penbit kejing pentame kabalai project laduski. BJP promises to empower the people of Meghalaya by implementing the 7 Pay Commission for all government employees and formulating an anti-corruption task force. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kawan rak syapi ya ka maikan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan snem manwan barkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasi benai kata khat arjar dikasi snem ka barok ki samla ki bampat dan ya ka kam ka jam hakane ka ap nyau terek uremphang jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5